okutongoza okuzitirirwa rero kwebembirwa bebembezi ba Kamwenge district kandi nokuza kukorwa mu bicweka bibiri. Bantu barumugisha ko kutongoza irizoba kuzitira irwariro rw'itirwa Kamwenge Health Center 3 bakura bitabu kusiposko mu bantu bagiyeho bya kisikora cyo kavuga ko bakora ku nkombe n'abantu bataka bati ibikondo ibyagira hari nicenda byonka kimwe ikindi kisimba kikaza abo kuba kikaba kisemeye kuba kiriza hari nikije hano ngane na mbahanize kutondoza kwebi ibintu bya biraza kugumizamo kunaza kugumizamo mugatare kura nakacha kutine tukakagira ki tukatoga mu byara. Umurimo wo gunuguza kumaraho sente ziri kwingana miliyoni 22 kandi abebembezi bagira ngo emirundi mingi ebintu by'irwariro hamwe n'amataka abiri nibibu muringo gw'ekishobobo mbwe no kuzitirirwa reri nigwija kubumbazi bari fensinga bateka ikitimba wanu nijibasa kuyamba abantu bitu baburikiro kujyana munonga abagakwenkorokinga igwariro mu kwenda kwibitaka ugenduje kuba baruga kandi abagwire bitu bakwa bado munankeje mu fencing umweri yari festi baba bari safe munonga kugira kweri na gabushuma ahanyuma ho katungerizo ibyo kushanga abantu abashumani batahamo ushanga bacira inkenzi ushanga nyine kibihiremo ibintu by'ingwaro bikubura munonga shima district Kamwenge local government hamwe n'abandi abanyakachiko ba district councilors na chairman honorable Karungi kabona abasize gutera hamani bakatwereza ikitimba hona nabwo abebembezi b'icweka hirwa rerere nabashaba government okuzirwa rero kuruta harurengo warwa health center yakana acyaro bingi bikuburaho ebya rurengo rwa health center 4 no guturaba tugine umubigamba na sente zitangire kwija tubantu saba kutungaho nkaza lab yo murende tutungeho za x-ray n'ibindi arukurirwa rero basimira bebembezi ahabo kufa y'umunonga okutekateka hakoruzitara gasha kwa Anthony Twine.